ZPM hian Paul Thiltum kan neya ramro relna pathian ram tundin sarkar kalphung thar mipui sarkar siam ram namle sa kho himna tura be zorama politics kheldan thiang hlim lan tir ro rel na dik aum theina tura tho sarkar le party ya ahu hovaro rel na collective leadership lan tir zofa tero rel na pakhat noya da tura be ti tene a heng hi khrelokin tuna hian afatuatan pu Lalramdina hi aron in peta a ZPM chuan lom takin kan lo lawmluh te ka zai ma salawang chu zai khan nung zo ka ni ta sela poina ZPM ka zom chan kha tongkam ni khat ani thei em turangai la soi turi ka nga ve khup maya ma sela tongkam ni khatin ti ram kan tumanga han soi ma sak ve ka du tatani min lo rethiam ula ram siam thatna le ram ma son na du tu local khom te vo ina inni in ka ringa inni in ka ria a ma sa in kan pathian engkim ti theya mingin chi bai ka buk chewani Mizoram hi pathian zon chua ti lo riwal ni in ka hrelowa a chan chu zo sap missionary te lo lu dona khan kan mizo pa te khan sap missionary te lo lu tur thu kha in larna an lo mulok tat maya vun ngo an local done an thu lo ngai ro u ti thu kha tlang sang sanga an lo au pui tat maya hei hi ka phak ang to ka research ka han nei na hian te antinan Canadian pastor Magri la te doctor degree pathum nei an nia he chutiang mi profound tak tak ten te po chuan in kan han chui tlanga mizo Christian history ang hi kan mutlat lo khowela hian engtizia big nge niang mirama chuan Christian na alo lu thin dan chu missionary ten wakala an oi chon Christian an lo ni ven oi lo chon Christian an ni lo maya chu bak pathian enroll na direct divine intervention kan tiang kha a om lem lo ni in ka ria khovel danga hian ka riat phak china Mizoram hian engwang te lul nge niang sab missionary te ron lu ma khan kan mizo pa te khan an lo soi lok thei tat mai kha ngai tu ana kan manangai in ka ria voina local khom te hian karil ruwa hian aluna rei to a pathian hian mangai bi ka nei lo ti hi chu dik takin ka ria bible a po kan mu dan ani mizo te min mangai bik ti chu kan do in karinga bible atanga chiar en chuan ma se pathian hian thil engamo purpose poimo bik aneya hian ruat bik anei thin ti tura ruat bik ko bik anei thin ti chu bible kan chiar chua parin kan mutluan chuak vekani chu wangin mizo te hi he khowela hian satya in pathian hian min da in karing velo ke chuan foreigner animo state danga animo kazin chua thil ro pui changkang le ilo te ka mu hian hol tuk heng ai ro pui hi Mizoram ala omang ti hi karil ruwa om thin satya tur hian pathian hian Mizoram le mizo te hi min dina min ko karing tat lo ni chuti ni reng si lai chuan tuna kan din mun han en hian kan thangwa vel chu ka soi ngai lo in voina hian kan thetheu mai ni an negative lam angai thak nuam lo lam zonga kan ngai tuana ron herdang lam voina hian katum lova eng po ni sela ramdang phalo reng renga ombik reng mai se omti na pialama hian chu aya level sanga chuan leile wana lalber rong kan bol na konga kan chim chin asang lei theilo hian lung ati oilo ani heti mai tur hi kan ni hian ke chu ka he theilo mizo te hi pathian in min da special dan hi anamelo leile wana lalberin min ko chua dan min zon chua dan hi khovel ramdanga kan mu ve miau lo wangin tuna kan role play nep lu tu khi chu ani theilo
khovel pum huap hian kan in mute turani lo ti na ni chu voina hian mizo te hi voina local khom te hi kan in mute thiang lo hei hi pathian poi soina ang hian ani ang ti zong in kan soite ang voina hian khovela kan mo phurna hi kan hlen chu anga yani chumi ti tur chuan tuna kan system nei sa te kong tin reng in han enta ila nachina khan kan thu soi ngai nom deu mai inspiring deu mai kan ngai kha a tin min lom lu to tu zom tak poina aron soi ang khanin melma nein kan in thre mai thei zpm hian kan ti teng mi thar te ni ma ila melma nein kan lo in thre mai thei ma se pon lam melma hi chu ka ngai dana le khovel history and pohen mel ma tak tak hi an tling zovin ka theloni mel ma lian ber tur chu keima ni hi kan ni thei ani ti ka soiduni kan mel ma lian ber tur chu beidon na ani ti ka soiduni Mizoram din mun soi hian khoi amo kan ti ve thina mithania ka hriat tenen te kan ti thin miro pui tak nia ka hriat te po an ni din mun sang le din mun tha om tenen kan ti ho tlan chum te hianin poi deu chu ke chu ka beidong to ti ri ka hezing em ani ke chu ka beidong to chu apoi tak zet ani kan mi tha te an beidong tlat hi apoi ka tia vona hian zpm hian kan mi tha te kai thole turin an beidong kai thole tur hian zpm hian potential anei thaber ni in ka ria keima min introduce to dan ka helo ka om lo hlanin min lo rel hrep nge ka helova hey jj personality din tu le nei tu hi kania society ani baka company angin achetel boka jj personality chu sang ni le som kuma khanin natna na men lo kan mangin pathian in min ko chuak ni in ka ria sarkar na kan nei ve chun ka ban sana mcs officer ni tura ka in buat sai lai mek ani boka katlin ve poi ka ring em ani ka tiange min rin le rin lo chu thuran ni sela ka in buat sai thai em katlin nge pok reng ma se chu tilai chun pathian in min ko ni ria in sarkar na ka bang ta kan thalai te survey kan ya chuan kum som chuang liam ta te ya ka survey finding a chun kan thalai te za a somriat tanga za a somriat panga vel bor hi chuan mizorama nati klak asap tongin soilok maila life sustaining job katia life sustaining job hei chung ko tharte po han din pui ve na tur mo na hi an mudon mia loti ka mudai toni arei to lu tukani chu kamang an pui em khati lai chief minister ne na te mithil ti theine karin te ne na ka soina sa thin ma se tu bengaronga ma alut lawani chu wang chuan pathian in hemi ti tur hian min ko nia nge ti in jj personality kan din ta toy zong in chip chi ar vek chung ka soi don lova chumi tang chuan pathian khongai na zara hey tun din huna chuan chiang taka ka hria chu kan infrastructure te kan existing systems and policies te han en hian na trau voile khata kan chalai te tan mizoram chunga chuan kan pe theilo ti hi kachian em awangin most viable ti thei berle ti thei nai vai ber ni phot chu ei zon na ti tlak an mu na tur foreign thon chua hi apoimo masani ti hi kamwa ti chuan survey ka han ya mizo thalai te hi foreign na thatak tak ti maila na tha chung chuang te hi chu dik takin a har deu hleka khang kha kan soi chun dot kan soyanga amaro chu foreign rama an thalai tena an bo vak lo ma se a hlo thasi za om boxi hey housemate ti vel hi chu dik takin mania po li secretariat directors te commissioners te secretaries te local khom ma thu ka soya chu ta po chuanin ka soya housemate te hi chu ti to phi atul ka ti khop mai ti ten ka soi nge tu poi kan soi lo turanga ila an skills hi han upgrade saklakila housemate lo hian in kan thon chuak thei ni ti te hi chiang hlein ka ria thalai te pathian khongai na zara chutia kan han tia tang chuan mi zatam tak thi mizoram atangin kan lo thon chuak ta north east thalai dangte po hi kan tir chuak heng hian zawai hi chon mi sang chuang foreigner na pa ngai pe in kan lo tir chuak ve ta der ani chung tena mizorama thatina an ron chhun lu hi vai bel che chuang ani ve der to ani chutiang ngai tu chuan he sector hi ngai tu anga ya kan thalai te din hun hi nu le pa te in tlang pui thalai ka mutam lo ta voina hian
in fa te in tu te in ngai tu angai ani tuna ka thu soi hi ngun takin kan ngai tu somebody has to do something tunamo engemo ati vat angai chuti ni lo chuan kan thalai beidong te hian armed robbery te aron theng thuai ang ti ka hlawe ka soina hi rei to ma se mizo thalai te fel je hi makati heti khopa beidong situation a an om chung hian hetiang te hi avan thleng har organized crime te hi avan thleng har kati miram ni se a khen na rei to ngotang dik takin soi top mayang chu wang chon somebody has to do something and quickly tunamo engamo ati vat angai ni rang takin ti hi kachianga chumi ti tum chuan sarkar kal to te thei to pin ka pui thina ni achan chu kan organization thil tum kan objective number 3 a hian Mizoram develop turin sarkar dinglaya piang te an kut ti chak tura pui ti hi kan in din chan pak pathumna ani apoi mozia chu kan pol din chana chuan ma se chumi ti tur chon thei to kan han chuata kas soivek taila in chap ve hial thein karang a frustrating ani thil ma sang hi kala ve china hey agriculture Mizoram development kan soi chuan official record a po za asom ruk velina primary e zon nata na kan man pui ber chu agriculture chu missing tam ber e zon chu developila ram chu develop tani mayalom mathematics ro pui takangai lawani agriculture la chu ana main lolu tuk Mizoram a potential hi na main lolu tuk kan thu cha soitu ina a soito ang khanin Mizoram hi trade hub ani thei don ti ka chiang em ani ke po hian chu wang chen ZPM ka tuina chan hi chu leadership ka en hian an tuina te an vision te kan hian ka vision nen hian a congruency a kal thian dan hi a chiang em ani chu wang chuan thil ti tak tak du tur ni in ka sia ta wangin hlim tak le phur takin karon lu ta ni ti ha ka soidua nimin teng te khan en tirnan kan soilok te ang thu mai amoin lo ti palang ti kal hawa wangin nimin lok te khan Dubai lama mi poimo te nen meeting kan neya ti chuanin kan agricultural produce strong te Dubai te khilai UAE te khilai vel hun sim ki han en ula chom hlom an ni ti in rianga ei tura kher chuan an manin an thar chuak velo ni chom hlom an ni khilai khi ke chu ka target number 1 ani ngalani Japan te kan soi South Korea te kan soi tuna Sikkim pa ho te ponan chuak le don in tha hina vem Sikkim pat chuak thalo ni in tha na vem ke chu ka tha na ni ti top mayang Sikkim pat chuak a hin kan chuak tha di ka chiang ani ma se ti theilo a om tat mai hi thin rim thak tat mai ni chu wangin kan ti thei heng ai tha hian kan tin sa don ani ti hi chiangila kan geographical location teng te hi tun thlengin a chiamo te kan tia landlocked kan ni te hi a chiamo kan tia ma se political advantage te economical advantage lirin pathian in milo thuam zok ti hi kan ho tu te kan nung zui chung hianin atakin kan loron tilang chuak thei donin ka ria ti chuan kan thai tharapiang te min lak sak ngal tura in ready hi tuna hian kan nei diam to ani ti kha kan soi du ni chu ZPM malak na ani don ani tin hey Food and Agriculture Organization of United Nations a hian meeting a hen ka tel ve deu zia to a ron som china international meeting ania thu soina chance nei po harvia wa zeb lo chon mi kan tam tham china ma se thu soina chance ka han nei chuna te ka soi china helai reason agriculture ti maso na ngai zia chungcha hi ka soi china ni ke mani maso na tan mai ba ka hen hemi tun lai khovelina aboi pui global warming kan han tia te ecological imbalance kan tia te hianin he thil hi khovelin tuna henaron ngai ven em chanani helai reason vela kan agriculture nei dan hi archaic thing mai poi mai mangin agriculture kan la nei ni chu ZPM mang hian kan ti danglam theng ti hi ka ring khop mai voina detail in ka share chak tuk cheu in phur ve via wang ti hi ka ring ani a phur om zia le a thei zia hi ka he chiang lu tuka zep na ke mo mani po hian ti doni la ka ti tlang hun hi chu a theng don ti ke ma hen ka chiang ani chu ti ni si antinan voina hian lo nei emo huan en kolamo kan omem le Prime Minister Kisan Scheme Shiazong ban parteng u khonga in pakhat pahni pathum
khativel kha kan ne ani le scheme kha kan nei ta farmer ID card in nei ta em nei chuang lo farmer ID card pon nei chuang lo heng tiang te kat hin hirim ngoi ni scheme chadeu agriculture develop na ta na scheme chadeu te hitam ina hin kan engati kan agriculturist te benga thlen tlat lo hile tu tenge thup tu te hile ti te kari ruwa hena omani khang ID mangkhan in mamo zong ti mai te ang mamo zong ti mai lo nei lama in mamo ang ho kha atlem bera 5% discount atam lama chon 60% discount te in nei thayani chung tiang tak ngial po kan rama hian avel wala hem hingei takania diktak chuan khang tiang kha scheme sa existing schemes and policies kan ti te po hi thur chua tur hi tam kan sarkar kal to tele nimek ten anti du tat lo hi eng ti jiange hi mak takani FAO wa ka soive azara hian kan tiang e pathian in ka tong sual chon min ngai dam sela tu mani soizara kan ron te chun ti lo ya ma se ka soi nuaron chua kani tatawangin cheng tam tak agriculture development tour foreign fund aron luta ka hil ruang cheu vigilance committee kan omem hei lo eng lo ngal ro lo chuzui ngal ro ka han hil ruang cheu voina hian utilize lo vo in khenga mawangin utilization certificate pek tur an la nei thei lo wangin vo in khleng hian a petu khan in ron da lo chon ron pelet le to ro ti in tu na millions of dollars pek let mai turin tun din huna hina om mek ti te hi kan threm a thin rim thra kani khang kha ani na taka mangilang chuan kan lo nei tu te hi voina hian an develop lut tu hey an lo heng kan dikha subsistence ani lo an lo dam khu chok veng ti ni lo an hau sak na tur hi a omani a har salo chu ani awangin ZPM a hianin kan in soi ang hi kan ni nge ka be se ya chu wang chon heta hian thil kan ti tak thei ka ring tlatani thalai te ezon na siam sak chung changa po hian ka hriat chin ringot po hi ti ila aturu Delhi ya High Commissioner Patrick Saklinga Australian High Commissioner Patrick Saklinga kazumwa chum khat ka kal non na phei chuanin Congress Ministry lai khania khatilaya last day Minister Purin Moyen hian kan kal ngeng min ron tel pui veng he ni ka soma wangin ti chuanin kan vakala kan soi mayange mi so ka soi chiat na ni lo sela ma se voina ZPM ka ron zom chan hi in lo riat thiam ka du ni khanga teng te khanin chumi kaltlang zel chon tuna hen dama designated area migration agreement Australia sarkar chon aron ti chuak ta chumi mang chuan skilled le semi skilled te kan thlai te kan lu tir hum theina tur chan si thalu tukani chumi ti hlotlin tum chon thei to pin ka beizui ngara ka fail chak ani chu thil ka soi chua ve ti to mai la pathian ka tong sual chon min ngai dam sela dama te lo chuak ta chu thil chhor tu te chu tu te nge ni ta Nepal sarkar chuan a thalai te loan a pe mia tuna hian asang rualin an tle thani Australia hian engwangi sarkar chuan loan a pe an income atanga poisan ron ti lu tur kha sarkar in a hlok pui fe don tir sia ta van a pe mai ani kan thalai te ma khongai du mia lo sarkar kan nereng hi ha thak takani soi zel mayang min ngai dam lo ro sarkar ma saklain Dubai papoi mo tak mai aizora ka ko chuaka kan thalai te ezon na siam sakna tur chung changa le kan agricultural produce te khita kan thon chua tur chung changa chu ta chon zana CM Bangla kan han muwa aha deu wang khan min mudu lok lo leng hala ma se tian ka ti ve thlat ni ngoro keima sum sengin foreigner heti hian in kan ram tan tin keima tan hlok na siki pom lovin ti hian ka cha chuaka mulo jong kan hodon lo ti vati ro ka ti venga tani gatekeeper ne na khan ti chon kan han muta buai tha tak mai chu kan leadership hi boy thak takani kan rama hian foreign pa nen chon an han ti ta a project kan sema project minga po project sakor pa khang kha stallion project stallion ni rose sakor pa ang mai inkal zur rose kan te kan phur dun ni kha Dubai pa nen khan mi poimo tak zetania ani kha ti chon project ka han thelu ta a han soi dun atopa ril runa thak chu kan ram ho to pa perina han soi chu voina hian ka reveal voi khatna nia beng lo chi ro heti hianin asoi ni mikhwal ma
kan thalai te indu lawang an that chesi an du tuisi an ti hlau mai ni chu wang chon kami khol pa chon chief minister blessing tel lo chon kan tingam lawang atia atlol ta hlau thalai sang rual te meu na kan pek na tur kha tong kam ni khata wang han atlol ngal mak ti chuan agriculture lampang chungchang cho phur em a tho so thing plantation huna te ti khan ka kalpuya ti khan a phur em in a ho tu te mo kam ho pui hnuwa khan ma se re tak wang khanin ka han khol le ta ke ma khan ti chuan aron soi chu Jeffrey I have lost interest phur na kanei to lo aron ti ta dai imeini kan politician tenen anin biak hnuwa chuan phur na ron nei to lo ni khami ti tur khan chu tiang chu kan ram din mun hi ni wangin a frustrating thin kan thalai ten ngai ngam taka foreign an kal theina tan hian protector of immigrants office aizola kan nei tulani ti in Delhi ka zukala India rama ho to ber protector general of immigrants ka zumuwa chumi chuan chief secretary lekha athon nga la ka om lai la in a copy min pe a kan ho to pa vena kan thu cha soitu ne na po khanin a copy poi ka pe ve to nge han vil ro a lotin nan min tiani protector of immigrants ramdanga chuak turte reng veng himtu office kha aizola north east pumpuina kan introm turin min pero kati ole ati ngalani min ngai poimo sak ngalani lekha po aziak ngalani chief secretary ne na khan aizola square feet sang khat min pela POE office karon sanga lang atini chu lekha chu ka kol rengani ma se chu thei pa to pin sarkar pani te a hian ka beya vo in thlengin a hlo tling theilo ni a frustrating zia chu min ngai tu apui ro chu wangin kan thalai te ma khok ngai tak tu hi kan ram hian am mo ani kan thalai ten khongai thak je hi sengoi ngoi te u an khongai thak lu tu kani tun din huna hian chu wangin maru ka soitil tu dona tamdon ma se khati kha du tok menga nakina pathianin atul ti angin alaron reveal chozel turangai la voina hianin ka hlimem ka lom ka advisor ten min advice dana ni tuna ZPM karon zom nahi amma chuanin political party zom big nei lo hi kan ril ruk ve thin dana ni amma ro chu ka mu chwa to chu thil tak tangkai ti tur chuan thil tak ti tum party an omani chuan chu kan bel angai ani kan ram hi tu main min siam that sak don si lo ke mani lo chuan ti hi awangin voina hian lom takin karon zom ve ni ti kha kan puange